ongea maneno ya Mungu. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Hari amagambo akaba n'ijambo na kuna neno. Amen. Amen. Amagambo n'ay'abantu bavuga, amagambo navugwa na benshi. Maneno ya watu na maneno yanayoongelewa na watu wengi. Ariko tugiye kuganira ijambo. Lakini tunataka kuzungumza neno. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Rero dushimiye Imana iduhaye akakanya ko guhagarara hano. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha kusimama hapa kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ry'Imana. Ili tuweze kuongea neno la Mungu. Imana ishimwe. Amen. Turashimira abashumba batugiriye icyizere. Tunashukuru wachungaji ambao wameona sisi tuweze kuongea neno la Mungu. Kugira ngo duhagarare hano tuvuge ijambo ry'Imana. Ili tuweze kusimama hapa tuongee neno la Mungu. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Namwe mugiye gutegera. Hata ninyi mnaenda kusikiza. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Turaganira amagambo atari menshi. Tutaongea maneno sio mengi. Abafite Bibiliya yera mu Kinyarwanda bazi kudufasha gusoma. Wale wa Biblia ya lugha yetu wanaweza kutusaidia kusoma. Ni Kuva 25 ibice kutoka sura 25 n'umurongo wa 8 na haya yake ya 8 n'uwa 9 hadi ya 9. Umuntu yadufasha kugira ngo dusome vuba. Mtu anaweza kutusaidia ndio haraka. Kuva ibice 25 n'umurongo wa 8 kugeza wa 9. Kutoka 25 haya yake ya 8 hadi ya 9. Reka tube dusoma hano mu Kiswahili ko mutarahabona. 8 na kugeza ku 9 haravuga ngo na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao sawa sawa na hayo yote nikuonyeshayo mfano na maskani na mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo nitakavyovifanya. Amen. Acha tusome kidogo. Aravuga kandi bandemere ubuturo bwera buri hagati muri bo bicenga. Muzahureme use n'ivyo ngiye kukwerekera ngiye kukwereka byose. Cyitegererezo cy'ubuturo n'ikibintu by'abantu byose. Amen. Haleluya. Rero turaganira umwanya mutoya, dufite gahunda. Tumesema tutaongea muda mfupi kwa sababu tuna ibada nyingine. Abari ku murongo rero baza kudukurikirana na Imana yoheze umugisha. Wale wanatufuata kwa mtandao, Mungu awabariki. Bafashwe n'ijambo ry'Imana. Barikiwa na neno la Mungu. Amen. Amen. Ibintu byose biraho biva bikagera naho bisha. Kila kitu ina mahali inatoka na mahali inaelekea. Ndio kwamba ikintu cyose cyakorewe mu mumaro wacho. Kila kitu imeumbwa na iko na kazi yake. Ibintu byose tubona ku isi, vitu ambavyo tunaona ulimwengu huu, bigira impamvu zatumye bibaho, kuna sababu vimekuwepo. Bikagira n'impamvu yatumye naho bihaye bigana, na kuna mahali vinaelekea. Amen. Amen. Ndio kwamba kushakuba kizu, kujenga nyumba, ndio kugira ngo zizatugwemo, ni kwa sababu watu waishi ndani. Kuja gukora imodoka, kutengeneza gari, ndio kugira ngo izatwara abantu n'ibintu, ndio ikaweze kutembea na watu. Gukora imihanda, kutengeneza barabara, ndio kugira ngo abantu banyuremo hanyuremo n'ibinyabiziga, ndio watu waweze kutembea na gari zipitie. Ibintu byose, kila kitu, vitu vyote vina sababu. Amen. Amen. Ibintu byose bifite impamvu yatumye bibaho. Vitu vyote vina sababu. Nta kintu kiriho kidafite impamvu yatumye kibaho. Hakuna kitu kiko hakina sababu. Amen. Amen. Tugiye kuganira hejuru y'itorero. Tunataka kuongea kuhusu kanisa. Muri ibyo bintu tuvuye kuvuga, reka tuvuge itorero. Kwa hiyo yote tumetoka kusema, hata tuongee kanisa. Nacho kitu kifita aho kiva kagera naho kihakigana. Nayo tuongee kwa kitu kiko na bahari kinatoka na bahari kinaelekea. Amen. Amen. Itorero niki?
Kanisa ni nini? Itorero ni gahunda y'Imana. Kanisa ni mwelekeo wa Mungu. Itorero ni igikorwa cy'Imana. Kanisa ni kazi ya Mungu. Itorero ni ikintu cyatandukanijwe n'ikindi. Kanisa ni kitu ambacho kimetofautishwa na vitu vingine. Itorero ni ikintu cyakuwe mw'isi. Kanisa imetoka katika ulimwengu. Mw'isi y'umwijima. Katika ulimwengu wa giza. Bizanwa mw'isi y'umucyo. Na ikaletwa katika ulimwengu wa roho. Iyo ni itorero. Hilo ndilo kanisa. Ndio tugiye kuvuga. Ndio tunataka kuongelea. Itorero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Litandukanye n'isi y'umwijima. Liko tofauti na ulimwengu wa giza. Nubwo hariho isi y'umwuka hakaba n'isi amasina abiri, hariho isi y'umwuka wa Satani hakaba n'isi y'umwuka wo mu bumana, kandi biratandukanye. Kuna roho mbili ama kuna ulimwengu mbili. Kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa giza. None itorero ni iki? Sasa kanisa ni nini? Itorero ntabwo ari inyubako. Kanisa si majengo hili. Itorero ntabwo ari inyubako. Kanisa si nyumba hili. Itorero ni abantu. Kanisa ni watu. Itorero ni abantu. Kanisa ni watu. Wasengera ku musozi hatariho inyubako. Unaweza kuomba katika mlima mahali hakuna nyumba kama hii. Wasengera mu muhanda. Unaweza omba ukiwa kwa barabara. Wasengera mu rugo. Unaweza omba hata kama uko kwa nyumba. Hiyo ni itorero. Hiyo ni kanisa. Itorero rero, kanisa ni jena. Mimi na wewe. Dusubire nyuma gato aho tugiye gusoma. Turudi nyuma kidogo bali tumetoka kusoma. Dusomye mu gitabo cyo Kuva, igitabo cya 2 cha Mose. Tumesoma katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha 2 cha Musa. Aha muri ibi bice tuvuye gusoma, sura ambapo tumetoka kusoma, ni igihe Imana yabwiye Mose mu mundemere ubuturo. Ni wakati Mungu amemwambia Musa, mjenge mahali nitaishi. Mundemere ubuturo za tura. Jenge hekalu mahali nitaishi. Imana mbere igihamagaye Abrahamu yakomeje kujana nawe mu nzira. Mungu alipoita Ibrahimu ametembea na yeye. Kuko twavuze ngo Imana ikintu cyose gifitaho cyavuye kikaenda naho kyaki. Kama vile tumesema kila kitu ina mahali inatoka na mahali inaelekea. Imana yaremye umuntu imushira ahantu heza muri Edeni. Mungu amemuumba wanadamu na akamweka mahali pazuri. Kubera umugambi wayo naho twari tugomba kuva naho twatusha. Kwa sababu ya naziri yake mahali alikuwa anataka tutoke na mahali tuelekee. Ariko umuntu aza gucumura. Mungu akakuja kukosea. Dusana bavuye mu mugambi w'Imana. Tukatoka katika naziri ya Mungu. Ariko Imana ikomeza kugenda yeye kubwoko bwayo. Lakini Mungu anakudhihirisha katika watu wake. Kubera imbabazi z'Imana. Kwa sababu ya rehema zake. Ntabwo yatereranye umuntu. Hata watu. Kubera gahunda na wa mpango twavuze wiki mpao kiva naho kigana. Kwa sababu ya mpango wa Mungu. Imana tiyatereranye umugambi wayo. Mungu hakuacha nadhiri yake. Leo izaguhamagara tugarukire hano hafi kuri Abrahamu. Akakuja kumuita Ibrahim. Imukura muri uriya Bakaldaya. Akamtoa katika uriya wa Kaldaya. Akamwambia Abrahamu siku muryango. Akamwambia Ibrahim acha familia yako. Sigari igihugu cy'Iwanyu. Acha nchi yenu. Zakugira amahanga akomeye. Nitakufanya taifa kubwa. Zabana nao. Nitakuwa na wewe. Amen. Amen. Imana ikomeza kugira. Haleluya. Muzira zitandukanye. Mungu akaendelea kudhihirisha katika. Tusibe tugere kuri Mose. Acha turuke tufike kwa Musa. Abisiraheli bamaze kuja muri Egiputa. Wana wa Israeli walipoenda huko Misri. Bakoze imirimo y'agahato myinshi cyane mu bata. Walifanya kazi ngumu sana. Ariko kubera kurira kwabo. Lakini kwa sababu ya kilio chao. Kubera kubabara kwabo. Kwa sababu ya huzuni wao. Imana yumva kutaka kwabo. Mungu akasikia kilio chao. Imana hagutse umugabo witwa Mose. Mungu akaweza kumuita mwanaume ambaye ni Musa. Nabura ngo nushe kutaka kubwoko bwanjye. Akamwambia nimesikia kilio cha watu wako. Ngiye dusha kubakura muri Egiputa. Enda watoe katika utumwa. Amen. Asifiwe. Mose arahaguruka. Musa akaenda akura ubwoko bwa Israeli muri Egiputa. Akatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Imana ija kumuhagurutsa. Mungu alipomwambia aende, Mose aramubwiye ngo Mana nutajana na. Musa alimwambia Mungu kama utembee nami, nutajana natwe muri rugendo. Kama utembee nasi katika safari hii, ntaho tuzaja. Hatutaenda.
Biraruta nuko twopfira muri Egiputa. Jambo la afadhali tuoga muri Egiputa. Afadhali tukufe katika nchi ya Misri. Imani ibwira Mose kwa malaika. Mungu akamwambia Musa atakupa malaika. Mose aranga. Musa akakataa. Imani iravuga ngo ko wanze zakana na. Mungu akamwambia bila umekataa tutatembea na wewe. Amen. Amen. Imana ikura ubwoko bw'Israeli muri Egiputa. Mungu akatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Irabayobora. Akawaongoza. Muri gicumero muri nimatura twari dufite ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Wiki pa ibada asubuhi tulikuwa tunaambia neno nasema kutembea na Mungu. Kugendana n'Imana. Kutembea na Mungu. Mose aravuga ngo turajana nawe Mana. Musa akasema tutaenda na wewe. Imana yagihamagara Mose kuja gutandukana n'abandi akazamuka ku musozi. Mungu amwita Musa ili atoke katika watu waende kwa Mungu. Abantu bamunanizaga Mose yarazamukaga umusozi akaja kubonana n'Imana. Watu walipomsumbua Musa alikuwa anapanda mlima. Kubera kwitotomba kw'abantu. Kwa sababu ya malalamishi ya watu. Amen. Amen. Mitekerereze yo mu butayu. Hallelujah. Fikra za jangwani. Mitekerereze yo mu butayu. Woni mitekerereze itamenya kwiva nawe hayigana. Ni mafikiri ambayo halijui mwelekeo. Mitekerereze yo mu butayu. Mafikira ya jangwani niyo yiri Egiputa bari bafite. Ndio hiyo wana wa Israeli walikuwa bari bazi ko bavuye muri Egiputa. Walikuwa wanajua wanatoka Misri. Ariko iyo hayabashantu barako habona. Lakini bado walikuwa wanaelekea wako juu. Bakitotombera Mose. Na wanalalamika. Amen. Amen. Hallelujah. Sawa tusigaye bitotombera Imana. Watu wanalalamika fani. Twaba turi muri ubutayu muri uruzerero. Tunaweza kuwa tuko katika jangwani hii. Hashoboka ko hoba hariho abantu bitoto. Na wale watu bado wanakuwa kuna malalamishi. Amen. Amen. Mose akazamuka umusozi akaja kubonana n'Imana akaja kwibwira ibirego by'abana b'abantu. Musa anapanda mlima anaenda kutoa ripoti kwa Mungu. Amen. Amen. Aho tuvuye gusoma rero reka niho tuvugiraho gatoya. Mahali tumetoka kusoma hata tuongee hapo. Imana alikuze guhamagara Mose ngo nazamuka umusozi. Mungu alikuwa akimwambia Musa panda mlima. Mose akazamuka ku musozi bakabonana n'Imana amaso kuyana. Na Musa anaenda kwa mlima anaona Mungu. Buke Imana iravuga ngo noneho. Siku moja Mungu akasema, ngiye gutura muri mwebwe. Nataka niishi nanyi. Amen. Amen. Imana ibwira Mose ngo zamuka umusozi Mose we. Mungu akamwambia Musa kuja katika mlima. Uzamuka umusozi mbere kicho ngiye kukubwira. Pale mlima kuna kile ambacho nitakwambia. Mose arazamuka umusozi. Musa akapanda mlima. Gwashika Imana iramubwira ngo ibyo kwereka Mose. Alipofika Mungu akamwambia yale nitakuonyesha. Ngiye kukwereka ihema. Nataka kukuonesha ihema, maskani. Maskani. Ili hema ngiye kukwereka Mose. Maskani nataka kuonesha ni ubuturo ugiye gushinga hagati mu ngando ya Israeli. Ni mahali ni hekalu ambao utaweka katika wana wa Israeli. Aho ngaho hapo niho uzabonanira namwe. Hapo ndio tutakuwa tunaongea na nyinyi. Niho tuzaganirira Mose we. Ndio tutakuwa tunaongea na nyinyi. Haleluya. Haleluya. Hanyuma Mose amaze guhishurirwa ivyo ngivyo, Musa alipofunuliwa hayo, haruko Imana yamubwiye ngo azubake ihema. Kuna vile Mungu amemwambia ajenge. Amen. Amen. Ihema ryari rigabuyemo ibice bitatu. Hema lilikuwa limegawanyika mara tatu. Sehemu tatu. Ihema ryari rifite ibice bitatu. Maskani ilikuwa na sehemu tatu. Hariho urugo rwo hanze. Kulikuwa nje. Hakaba n'urugo rw'imbere rwo hagati. Na kulikuwa sehemu nyingine iko katikati. Hakaba na hahera. Palikuwa na patakatifu na patakatifu. Amen. Amen. Mu rugo rwo hanze, hapo nje, naho abantu bazanaga ibitambo byabo. Ni mahali watu walikuwa wanaleta sadaka zao. Kugira ngo babashe kubabarirwa ibisaha byabo n'ibicumuro. Ndio waweze kusamehewa dhambi zao. Kuko Imana yaravuze ngo umuntu ntancumuraho. Kwa sababu Mungu alikuwa amesema mtu akikosea azafata umwana w'ihene, achukue mwana kondoo cyangwa w'intama, ama mwana kondoo, ashira abatamzi, apelekee makuhani, baje kumwitwarira kuma, ndio waende kwa Mungu. Naje ndi Imana, na mimi kama Mungu nibona amaraso
y'umwana w'ihene, nikiona damu ya mwana kondoo, nimbona ayo maraso, nikiona damu hiyo, uwo muntu azababarira, mtu huyo atasamehewa. gusa ngazaba umwana w'intama uzira inenge, ikuwe ni mwana kondoo ambao hawina hatia. Intego y'Imana, Lengo la Mungu, intego y'Imana ku isi, lengo la Mungu katika ulimwengu huu, intego y'Imana ku itorero, lengo la Mungu kwa kanisa ni ukwerekana umwana ku isi, ni kuweza kudhihirisha kama Mungu katika dunia. aho itorero ryavuye, Bahali kanisa limetoka naho riharisha, na mahali inaelekea, nico rigomba gukora, na kile linaweza kufanya. nta kindi twaremewe, Hakuna jambo lingine limefanya tu ni Mungu. ukwerekana Imana ku isi. Ndio tuweze kuonyesha Mungu. Haleluya, Haleluya. nta kindi twaremewe ku isi. Hakuna kile kimetuleta ulimwengu. Imana yatandukanyije ubwoko bwa Isiraheli. Mungu ametofautisha wana wa Israeli. Yarahira ngo mwebweho bagize umwandu waje, Akaba akasema nyinyi nimefanya atandukanyije n'andi mahanga yose yo ku isi. na watofautisha na watu wengine wa Ari Mungu. ile mpamvu Kwa sababu gani? arubira ngo Imana yerekane mu isi. Ni kwa sababu Mungu aweze kudhihirisha katika ulimwengu. Amen. Amen. Twari tuvuze ngo bakazana umwana w'intama, Tukao tumesema alikuwa analeta mwana kondoo, bakaza gutamba kugira ngo babashe gukurwaho ibyaha. ndio wanaletea makuhani ndio waweze kuondoa dhambi. Iryo ni itorero ryo mu butayu, Hiyo ni kanisa ya jangwani. ni itorero Imana yayoboye mu butayu. Ni kanisa ambalo Mungu aweza kutembea nalo katika jangwani. Ariko ibyari bigize iryo hema byose uko biri, Lakini ile ilikuwa anafanya hiyo maskani yote, nta mwanya dufite wo kubisubiramo byose uko bingana. hatuna wakati wa kuweza kuongea yote. Ariko muri ivyo byose uko byari bigize ihema, Lakini pale yote alikuwa na kuwa ndani ya hiyo hema, byagaragazaga Kristo. ilikuwa inaonyesha Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Byari igicucu kigaragaza Yesu Kristo. Ilikuwa kivuli ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo babashe gutamba umwana w'ihene, Ndio waweze kutoa mwana mbuzi ama kondoo. igicaniro batambiragaho umwana w'ihene, dhabihu. Igicaniro batambiragaho umwana w'ihene, Dhabihu ambayo walikuwa wanatoa mwana kondoo, zasobanuraga umusaraba wa Yesu Kristo. ilikuwa inamaanisha msalaba wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Zasobanuraga ko Kristo Ilikuwa na maana kati azatanga atatoa umwana w'intama w'Imana, kama mwana kondoo, akabasha guhanaguraho ibyaha, ndio aweze kusafisha watu dhambi. mu kuja kurema iri hema tuvuze. Walipojenga hekalu hili, Imana yarabwiye ngo mubare imiryango 12 ya Israeli, Mungu aliwaambia muhesabu familia 12 za wana wa Israeli, ngo muyigoteshe iryo hema, ndio uweze kuzunguka hekalu hilo. Haleluya. Amen. Iryo hema barigotesha ubwoko bwa Israeli. Maskani hiyo ilikuwa inazungukwa na wana wa Israeli. Iburasirazuba, mashariki, hari umuryango wa Yuda, kulikuwa familia ya Yuda na Zabuloni na Zabuloni na Iskari. Kandi uko baremaga iryo tsinda ry'abantu, bila alikuwa na jigawa vikundi, bari barababwiye ngo gushiraho n'idarapo y'iyo miryango. walikuwa wanaambia muweke bendera ya familia hizo. No kuvuga ngo iyi miryango tuvuye kuvuga uwa Yuda na Iskari na Zabuloni, Familia tatu hizi tunatoka kusema bari bafite idarapo y'intare. walikuwa na bendera ya simba. Amen. Amen. Iyi miryango tuvuye kuvuga bari bafite idarapo yabo y'ikimenyetso, kako akunda amadarapo y'igihugu yose azagira ibimenyetso, ibirangantego. Familia hizi zilikuwa na bendera. Ikirangantego cy'iyo miryango cyari intare. Bendera hizo familia ilikuwa simba. Amen. Amen. Iburengerazuba, Kaskazini, kusini, sorry, hari umuryango wa Efraimu, ilikuwa familia ya Efraim, n'uwa Manase, Manase n'uwa Benyamini.
na Benjamin. abo ngabo Hao bari bafite ikimenyetso aza kunya kinyunda, walikuwa na bendera ya tai. Bari bafite ikimenyetso kinyunda, walikuwa na bendera ya iburengerazuba huko kusini. Amen. Amen. Indi miryango ari umuryango hari umuryango wa Rubeni, familia ya Rubeni mu majaruguru huko kusini. Hari umuryango wa Rubeni n'uwa Simeoni n'uwa Gadi. Familia ya Rubeni, Simeoni na Gadi bari bafite ibendera y'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. walikuwa na bendera ilikuwa na alama ya mtu. Amen. Amen. Ikindi kimenyetso cha kane, ishara nyingine ya ine, bari bafite ikimenyetso chika arakoze pasiteri. walikuwa na alama ya ngombe, bendera ya ngombe. Iyo bendera yari yinka, bendera ilikuwa ya ngombe. Ibyo bintu birashaka kuvuga iki? Haya maneno yana maana gani? Muzirinde jewe ngira ikintu kimwe gikomeye cyane. Ujihadhari, yeye anamwaga timusubire, usiongeze. Twari tuvuze ngo bari bafite ikimenyetso cy'umucinka, walikuwa na bendera ya ngombe. Icyo ni iki dushaka kubabwira bene data. Ina maana gani ndugu zangu? Ko turashaka kubabwira aho Yesu yaturutse. Tunataka kuwaonyesha mahali Yesu ametoka. Ko turashaka kuzana itorero tuberekeye byaturutse. Tunataka kuwaonyesha mahali kanisa limetoka. Ntabwo kanisa rije none hangaha. Kanisa litakuja leo hii. Ntabwo itorero rije muri iyi myaka yavuba hangaha. Kanisa litakuja katika miaka hii. Kwa muri ivyo bimenyetso tuvuye kuvuga, katika bendera zetu tunatoka kusema, ibi bimenyetso ni ibimenyetso biranga Kristo. Hizo ni ishara ambazo zinaonyesha Yesu Kristo. Ni ibimenyetso biranga ubutumwa kwa rimune. Ni ishara zinaonyesha injili kama iryo hema ryari rigosaba n'Abisirayeli, ryari mu ngando y'abana b'Isirayeli. Maskani hiyo ilikuwa katika wana wa Israeli. Cyari ikimenyetso cy'injili ilikuwa ni zine. Ilikuwa ishara ya injili ile. Haleluya. Haleluya. Matayo yagiye kubona avuga Kristo. Matayo aliweza kuongea Yesu Kristo. Amuona kitare. Akamuona kama simba. Haleluya. Haleluya. Tare y'umuryango wa Daudi. Simba wa Yuda. Marko baje kumubona. Marko alipomuona, amuona kinka umukozi w'umuhanga. Akamuona kama fundi stadi. Haleluya. Haleluya. Kimenyetso cy'inka zikora. Ishara ya ngombe ambazo zinafanya kazi yake kuona wana Kristo umukozi w'umuhanga. Marko alipomuona Yesu Kristo akaona kama ni fundi stadi. Luka baje kumuona amubonye neza. Luka alipomchunguza vizuri, yamubonye musho y'umwana w'umuntu. Aliona kwa sura ya mwanadamu. Imana yambaye umubiri. Mungu alipofaa mwili. Tuweze sitoe. Haleluya. 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 Yagiye kumuona neza, aramuona Luka amubona asa n'umwana w'umuntu. Luka alipomwona akamwona kama mwanadamu. Nimutegere iyi kanisa ryavu. Sikiza mahali kanisa limetoka. Nimutegere gahunda y'Imana kwisi. Sikiliza mpango wa Mungu katika ulimwengu. Gahunda y'Imana itangiye none. Mpango wa Mungu ujaanza leo. Mpango w'Imana watangiye kuvistari yabaho. Mpango wa Mungu umeanza tangu. Tubona kuri muri kino gihe. Yale tunaona leo. Nakababwire ko ari igishushanyo. Ni kivuli. Ntabwo uriho kuri no munsi. Kama unaishi leo, si wewe. Si wewe. Wewe ni picha. Wewe ni picha. Amen. Ulifuta. Amen. Sergo original ntabwo ari nguyu. Matthew original si yeye. Aline original ntabwo ari uyu. Aline original si wewe. Ni photocopy. Wewe ni photocopy. Haleluya. Haleluya. Kweli ko kwa sababu Imana yabwiye Yeremia ngo yewe Yeremia ukiri usoro mu nda ya nyoko nari nkuzi. Mungu ameweza kumwambia Yeremia, wakati ulikuwa katika tumbo ya mama yako nilikuwa nimekujua na nikakuita. Ibiriho no. Yale yako leo hari mpango w'Imana kwitorero. Kuna mpango wa Mungu kushika. Nta kindi Imana ishaka. Hakuna jambo lingine Mungu anahitaji. Imana inashaka kugukoresha mweleka ibaraga z'Imana kwisi. Mungu anahitaji wewe ndio uweze kufanya kazi.
huyu Yohana ngwaje kumuona. Yohana yeye alipomuona, yaramwitegereje neza, alipomwangalia vizuri, amuona sandikizo nyumba, akamwona ni kama inaitwa tai. Yohana amuona kinyumba. Yohana akamwona kama tai. Yuko Kristo, kwa sababu Kristo areba kure. Kristo anaangalia mbali, amenyiza tambutse, anajua yale yamepita, akamenya n'ibizaza, anajua yale yatakuja. Muri Kristo ndio dushurirwa, katika Kristo ndio tunafunuliwa. Muri Kristo ndio tumenya ejo hazaza, katika Kristo tunajua kesho. Imana yoheze mugishabene data. Mungu abariki ndugu zangu. Twari tuze ngo ihema ry'Abisirayeli kugira ngo Imana ibabwire ngo mukore ihema zature hagati muri mwe. Tulikuwa tumesema hiyo maskani katika wana wa Israeli, kwa kugira ngo Imana iture hagati mu bwoko bwayo, ndio kwa Mungu aweze kuishi na wana wa Israeli kati yao. Dusome mu Baheburayo, tusome katika Waebrania, dusomere nubwo tutavuga byose kubijanye n'ihema, hata kama tutazungumza yote kuhusu maskani, reka dusome mu Baheburayo. Hata tusome katika Baheburayo ibice 9 sura ya 9 mstari wa 8 na wa 10 na wa 14. Sura ya 8 hadi 14, kugira ngo abantu babashe kuba bari mwibsa babonye. Nimeona sawa ngaso Rabango nuko rero ico Mwuka Wera atumenyesha nuko inzira ijahera cyane yari itarerekanwa. Ihema ryari imbere rikiriho, yego iryo ryashushanyaga ivy'iki gihe cya none. Ubwo abakurikiza amategeko yaryo baturaga amaturo bagatamba ibitambo, yego bitakibasha gutunganya rwose umutima w'urutura, yego kuko ivyo hamwe n'ibibwiriza by'ivyo kurya no kunywa, yes, no kwibabaza no gushabika ivyo kurya uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutungana. 11. Ariko Kristo amaze kuza hahinduka umutambyi mukuru w'ivyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha yarindi gukomera, yego no gutungana rwose, yego ritaremwe n'intoki. Ivyo ni ukuvuga ngo ritari ryo muzaremwe ibi, yego kandi ryinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ay'ivu ry'inka yiza yo bimishagiriwe kubahumanye ko vyeza umubiri ugahumanuka, kaswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, tazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Amen. Bene data, aho tuvuye gusoma, ndugu zangu, bali tumetoka kusoma urwandiko rw'Abaheburayo katika kitabu cha Waebrania, naho rwongeye kugaruka mu mateka yashize. Imesema ya kale kuhusu maskani, atubwira ko uko byari bimeze nk'uko tuvuye kubivuga. Yamesema vile ilikuwa inafanywa kitambo. Anatubwira ngo namba amaraso y'ihene yarabashaga kweza umuntu akamuhumanura. Walishi wamesema kama damu ya mwana kondoo ilikuwa inasafisha mtu, kanswe amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Je, damu ya Yesu Kristo si zaidi kabisa? Ngo ntazashobora kutweza no kuduhumanura. Damu ya Yesu Kristo si itatufisha kabisa. Imbaraga z'Umwuka we ukorera muri twe, kwa nguvu za Roho ambazo zinafanya kazi ndani yetu. Amen. Amen. Kanisa lake Bwana Mungu wetu litatimilika, kanisa lililo safi lenye kusafishwa nayo damu ya
Yesu Mwokozi, uwezo wake Bwana Mungu wetu tatimilika kwa kanisa lililo nzuri yenye kusafishwa nayo damu yake Yesu Mwokozi. Kanisa lake ni moyo wako, kanisa lake ni moyo wako. Tulijengeni kanisa la Bwana hata kanisa lake ni moyo wako, kanisa lake ni moyo wangu, tulijengeni kanisa la Bwana ambalo tunatoka kusema ni na wewe. Kristo bali none basigaye bitotombera abandi ibitekerezo zo mu butayu. Wakristo wa leo wako na fikra za jangwani. Ngojewe sinza numva naka. Bwana analika mimi sisikii. Ngojewe muonye sinza mwimvamo. Mimi nikimwona hata sisikii. Ngojewe uko biza bingendera musuku. Bwana analika na wagomeni. Kanisa lyawe lyubakitse gute? Kanisa lako limejengwa aje? Amen. Amen. Kanisa muri wowe, kanisa ndani yako lyubakitse gute? Limejengwa aje? Ikanisa Yesu azaza kujana, kanisa ambalo Mungu atakuja kuchukua, kangara hatwicaye, si mahali hapa tumeketi. Ikanisa Yesu yaje gutungura, kanisa ambalo Yesu Kristo alikuja kukomboa, muri kino kibanza twicaye, si hapa mahali tumeketi. Ikanisa Yesu yaje gutungura, kanisa ambalo Mungu ameweza kukuja kukomboa, ni wewe, ni wewe, ni jewe, ni mimi. kugira ngo bigende gute? Kwa sababu gani? Kugira ngo twerekane imbaraga z'Imana gusa, ndio tuweze kuonyesha nguvu za Mungu wetu. Amen. 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 Hallelujah. Isi iteye imbere, dunia ulimwengu iko mbele. Hari vitu vinavyochichikana kuri mitandao. Kuna mambo mengi yanapitika katika social media. Yego ni vyiza uruhande rumwe, mahali pamoja ni vizuri, ariko hari ibindi bidakwiye, upande mwingine ni vibaya. Muri bimwe impamvu za social media, kimoja katika kuhusu mambo ya mitandao no kutwibagiza watu, ni kwa sababu tuweze kusahau wale tulipo, no kwibagirwa indangagaciro zitore, ni kusahau identity yetu. Uyigiye mtandao yaje, hii social media imekuja no kugira ngo twibagirwe indangagaciro ya watu, ndio tuweze kusahau identity yetu. Kristo yaje mwisi, amekuja katika ulimwengu, arangiza akazi kiwe, alimaliza kazi yake. Twongere tusome hato yagira dusoze, tusome mahali ndio tuweze kusoma. Matayo 27 n'umurongo wa 45. Matayo 27 aya nashaka kusoma umurongo wa 55 basi. Some aya yake ya 51. Inasema umwenda ukingiriza aenda cyane urusengero utabukamo kabiri. Yego. Utangirira hejuru kugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakimbuka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziye zirasurwa. Amen. Rero kuri uyu murongo wa 45 usimbutse hapo tumeruka haya yake ya 45. Haravuga hejuru y'amagambo Yesu yavugiye ku musaraba, inaongea maneno ambayo Yesu aliongea akiwa msalabani. Haleluya. Haleluya. Haindi mpamvu yazanye Kristo isi, hakuna sababu nyingine imeleta Yesu Kristo, no kugira ngo aduhe ubumana hagati muri twebwe, kiaweze kutupa umungu ndani yetu, hanyuma aduhindura umuco,
ndio aweze kutubadilisha tukuwe nuru. Umuntu iyo yemeye, Mtu akiamini, umuntu iyo yizeye, mtu akiamini akagera ku ntambwe yo kubatizwa, na anafika kwa hatua ya kubatizwa, bisobanuye ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri we. Maana amepokea Yesu Kristo ndani yake, gisha amekuwa kwa kiumbe kipya. Wakorintho ndagira ngo niho havuga ngo se timuzi ko imibiri yanyu, Wakorintho wanasema je, hamjui kama ari Yesu Mungu kama ni hekalu la Mungu wa Kristo muri hagati muri mwebwe, Kristo ndani yenu. Haleluya, haleluya. Yesu agase ku musaraba, Yesu alipofika msalabani yavugiye amagambo akomeye cyane, aliongea maneno magumu sana. Amagambo arindwi Yesu yavuze, maneno 7 ambayo Yesu ameongea, arimo ibice nka bitatu, ina sehemu kama 3. Haleluya, haleluya. Natwihangana na bato akwihuta ariko no kubera umwanya, tuvumilia kama tunaenda haraka ni kwa sababu ya muda. Ariko reka tuvuge ijambo Yesu yavuze ngo birarangiye. Acha tuseme neno ambalo Yesu alisema yote yanakwisha. Kubera umwanya, kwa sababu ya muda, reka ayandi tuyihorere. Yengine acha tuache. Amen. Amen. Yesu ku musaraba. Yesu msalabani aravuga ngo byose birarangiye. Akasema yote yamekwisha. Yesu yarangije imbaraga z'ubwami bwa Satani. Yesu amemaliza kazi za shetani. Yesu yararangije ubwami bwa Satani. Yesu alikuwa amemaliza ufalme wa shetani. Yesu yararangije imirimo ya Satani. Yesu alikuwa amemaliza kazi za shetani. Haleluya. Haleluya. Ubwo yari hariya ku musaraba, wakati alikuwa msalabani, yari ari kumwe n'ibisambo bamubambanye. Kulikuwa na wakora wale ambao walikuwa wameletwa hapo msalabani. Msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu. Amen. Amen. Msalaba wa Kristo. Msalaba wa Kristo Yesu. Hatari msalaba. Kama kuna msalaba, ni mauti. Hatari msalaba. Kama hakuna msalaba, ni mauti. Ni katika mauti. Mtekeleza msalaba wa Kristo. Unafikiria msalaba wa Yesu Kristo? Amen. Amen. Mtekeleza msalaba wa Kristo bingani. Unafikiria msalaba wa Yesu kiasi gani? Msalaba wa Yesu, damu zilikuwa zina mfano wa Yesu Kristo. Kubabazwa kwa Kristo kwa ngo twebwe, kuteswa kwa Yesu Kristo ilikuwa sisi tubashe kubaho mu mbaraga z'Imana, ndio tuweze kuishi katika nguvu za Mungu. Kwani kirongo jewe nawe, ilikuwa mimi na wewe mu mahanga muri isi y'umwijima, katika ulimwengu huu wa giza, tubashe kutandukana habitandukaniro ry'Abakristo, ndio kukuwe tofauti ya waamini na Kristo na wale wasioamini. Tuzatandukana gute n'abantu bo mu mwijima? Utakuwa tofauti gani na watu wa giza? Kitu kizadutandukanya n'abisi, kitu itatofautisha na watu wa ulimwengu, magambo, si maneno, n'umusaraba wa Yesu Kristo. Msalaba wa Yesu Kristo. Numara kuwiyumvamo neza, ukifika katika msalaba wa Yesu Kristo muri wewe azaguhindura, utakuwa mpya. Haleluya. 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 Numara kwakira Kristo muri wewe, ukipokea Yesu Kristo ndani yako, azaguhindura, atakubadilisha. Msalaba wa Yesu ni agaciro muri wewe. Msalaba wa Yesu Kristo ukipa nafasi ndani yako, uzafata ibyakwanduzaga, itachukua yale ambayo yanakufanya kamere yawe, itachukua utu wa kale, ibambe kwa msalaba wa Kristo, itundike katika msalaba. Paulo yavuze ngo nabamba na Kristo. Paulo amesema nimesulubiwa na Yesu Kristo. Kristo ni uriho muri jewe, Kristo ndiye ako ndani yako. Bene data muri torero, ndugu zangu kanisa, uri torero kwisi, wewe ni kanisa katika ulimwengu. Uri Kristo kwisi wanone, wewe ni Kristo katika ulimwengu. Kristo yanazamutse yagiye mu ijuru, Kristo ameenda huko juu, ariko yasize imbaraga z'Umwuka Wera, lakini ameacha nguvu za Roho Mtakatifu kugukoreramo, ndio ziweze kufanya kazi ndani yako. Onyesha nguvu za Mungu, badakizwa werekana imbaraga z'Imana, onyesha nguvu za Mungu bakindagiye bari mu mwijima, wale wako katika giza, werekana ubumana kwisi, onyesha nguvu za Mungu kugira umunsi w'ipanda y'Imana nivuga, ili siku ya mwisho tuzabashe kwimana na data mu bwami, ndio tuweze kuingia ufalme wa Mungu, tuzabashe kwinjira mu bwami, ndio tuweze kuingia katika ufalme. Haya agaciro amaraso Yesu Kristo, kama tumepewa nafasi damu ya Yesu Kristo. Haleluya. 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 Haleluya.
Atukuzwe Yesu. Nuzoza gusenga. Ukikuja hapa kanisani, Tumenya kuri tore. jua kwamba wewe ni kanisa. Va ku bantu. Toka katika watu. Yesu yaramuhamagaye. Yesu amekuita. Yesu yaramuhamagaye. Yesu amekuita. Yesu tiyahamagaye abantu. Yesu hajaita watu. Yesu yahamagaye wowe. Yesu ameita wewe. Yesu yahamagaye shehe. Yesu ameita bibi. Igihe rero ukiawurebera ku bantu, Wakati unaangalia watu, turabona neza. haujaona vizuri. Turamenya ibyo waza. Haujaona, haujajua. Oya. Yesu yahamagaye. Yesu amekuita. Kugira ngo yibe kubwame muri wawe. Ndio aweze kuwa ndani yako. Kugira ngo werekane Imana. Ndio aweze kuonyesha Mungu. Wewe ku giti cyawe. Ni wewe peke yako. Ulitore. Wewe ni kanisa. Hagarara ku mwanya wawe. Simama kama wewe. Kuko umubiri wa Kristo ugira ingingo nyinshi. Kwa maana kanisa, mwili wa Yesu Kristo una viungo tofauti. Kuko umubiri w'umwana w'umuntu ufite ingingo nyinshi. Kama vile viungo vyetu ni vingi, niko n'umubiri wa Kristo uteye. ndio na mwili wa Yesu ni sawa sawa. Ingingo nyinshi kugira ngo zibashe kubaka urugingo umubiri wa Kristo. Iko na viungo vingi ndio uweze kujenga. Yewe data kugira ngo umubiri wa Kristo ubake kwisi. Ndio mwili wa Yesu Kristo uweze kujenga katika umwanya wawe ukawuhagararamo neza. Ndio ujue wewe ni nani. Umwanya wawe ukawukora neza. Ndio ujitambue ufanye kazi ya Mungu. Hanyuma tugategereza kugaruka kumwana. Ndio tuweze kusubiri kurudi kwa Yesu Kristo. Hari umunsi impande zavu. Kuna siku Yesu atakuja. Haba mu gitondo. Itakuwa ni asubuhi. Azaza gutwara itore. Atakuja kuchukua. Kandi itore. Na tena kanisa ni wowe. Ni wewe. Reka kureba bishop. Acha kuangalia bishop. Reka kureba pastor. Acha kuangalia reverend. Itore pastor Yesu Kristo azaza kujana. Kanisa Mungu ambaye atakuja kuchukua. Ni wewe. Ni wewe. Korera kubwira gute? Nakwambia Kristo muri wowe karakubwira gute? Kristo ndani yako anasema nini? Kristo karababwira gute bako? Kristo anaongea kuhusu nini? Hari jambo perutse kumva ngo abantu ku mtandao basigaye yabika ubusa. Kuna kitu amesikia watu kuvaa uchi katika social media. Abo barabatijwe, au wamebatizwa, abo bize Sunday school, wao wamekuwa kwa Sunday school. Ibyo ni ibyagaragaye. Hayo ndio yameonekana. Ibitagaragaye mu bantu bimeze gute? Yale yako ndani za roho watu zipanda imani safuga. Parapanda Italia. Ije gutwara itorero ryogezwe n'amaraso ya Yesu. Takuja kuchukua kanisa ambalo limesafishwa na Yesu Kristo. Wejejwe imyenda mu maraso ya Yesu Kristo. Umesafishwa kati damu ya Yesu Kristo. Wogezwe na Yesu. Na Yesu watunganijwe n'amaraso. Esinya baroya mirena Wogezwe na Yesu. Yesu watunganijwe n'amaraso. Harugo yaguhanisha amaraso. Esinya baroya mirena. Torero Imana yashyizeho umupango wayo. Kanisa Mungu ameweka kwa mpango wake. Uzemera Kristo muri wakamwimika. Yule ataamini Yesu Kristo ndani yake. Turi muri transite y'Imana. Tuko katika safari ya wakora bike cyangwa byinshi. Fanye mengi ama machache. Turi mu rugendo rw'abana b'Imana. Tuko katika safari ya wana wa Mungu. Dutegereje umunsi umwe wa nyuma. Tunasubiri siku ya mwisho. Ipandikavu. Barabara Italia. Nivuga ikilia izajana babandi bamwise. Tutachukua wale wameamini. Ariko bene data. Lakini ndugu zangu. Ikindi cyongeyo. Neno lingine. Ubu buntu twagiriwe. Titubupfushusa. Hii fedha ambayo tuko nayo. Ubu buntu twagiriwe. Hii fedha ambayo tuko nayo. Titubupfushusa. Tusipoteze. Namba warakiriye Kristo. Kama mpokea Yesu Kristo. Hariho abantu benshi barimbutse. Kuna watu ambao wanaangamia. Benshi wengi. Abagabo, abagore, wanaume, wasichana, abakobwa, baba. Harimo abantu bahe barimbuka. Kuna watu ambao wanaelekea. Zari kuba byiza ko shimo. Yesu wamenye. Yesu amemjua. Musangizana abantu. Enda mwambie na mwingine. Amen. Yesu wamenye. Yesu amemjua. Musangizana abandi. Unapaswa kumwambia wengine. Kugira ngo umunsi Yesu azaza gutwara itore. Siku ambayo Yesu atakurudi tuzajana iminyago. Ndio tuende na taji. Ndio tukapewe taji. Imana ibahe. Mungu awabariki. Imana ibagirire neza. Mungu awalinde. Twitegure kugaruka kwa Kristo. Tujiweke tayari. Ubu ari mugoroba.
Jioni, hoba kumanywa, mchana, hoba nijoro, usiku, Yesu azaza. Yesu atarudi. Ibi tuvuga Haya tunaongea mu mateka ya Biblia. Katika Biblia, Imana yanga icyaha. Mungu hapendi dhambi. Hari umuntu Imana yagiye yigaragaza cyoroshye. Kuna vile Mungu ameweza kudhihirisha mara nyingi. Ko yanga icyaha burundu. Hapendi dhambi kabisa. Imana yanga icyaha burundu. Mungu hapendi dhambi kabisa. Twirire, tujichokoze kugira ngo ijoro tuzabashe kuryinjira. Ndio tuweze kuingia katika ufalme. Imana itugirire neza. Mungu atubariki. Imana ituganze. Mungu atubariki. Amen. Amen. Thank you.